yen ning dados napi wastane murid si guru ngererek unuk iyo mekejang nyenada unuk ke ditusik gurune mawenan gurune patut sing dadi mau pilih kasih unuk ke patut bang lahang tekin murid ya diastun gurune enu nyen dadi guru SD murid subuh nyen S1 sing dadi gurune apa adane sentimen gitu nyen pangtawangci sapunika cocok niki wau cak guru teladan niki ke bawah tu langah wenten guru sekadi singe parano tu yen murid napi mentu murid bah singe parano guru kan kayonan murid tan kayonan tu murid MURID mangdo uning ring inik de dumadi sangkali yen murid pangnawang unuk yen hidup uli dijel tekan yen hidup di subuh hidup apa patut gaina dijo kalakun lantas di subahane buen pidan mati tu ne patut lajene tekin murid sing dadi jag lajin apa adane wareg tekin seduk paragat lulat lulit mape yang kan kain paragat lantas SMS ngajak tunangan sing dadi ketok urin tutur panaji manikuan nah panak di anak ampun modern tuh kan wah ngelah genji dan anak di diam lo lap urin di tiang panguyang ape itu ada gitu napi di tiang pun pidan tuo ugane napi astane hari di tiang duno kenda ada dumun men kengken napi gane duno di tiang sepeda kan benyilih tu di kengken meganeng pernah ajak timpal tu rem de ben rem kaki tu pada gitu batis angin nyenyak wah milang ngenuneng bejak kakangwang batis serot kan makin pianak makin mampunapi antuk mando pianak di tiangnya pangjak jakti jo minut teng zaman kenten manah tu nah tu perlu masih bang ya bing-bingan pangsing kenene teken globalisasi ne nggih gitu lurus mau cana singir sang makayati ma bener dahat ka di petakuan sire sang makayati nimitania ning ulun nu medek kaya mangki apa nana tulisi papa ning ulun lama ka ning ulun mulai keng mari kana Ngastinapura hari sadekala sire ya bapo anangun punang suara jekan ora tu mametan nugro di tiang ratu parano kadi mangken di tiang pedak iri-kiring ngajang singih parano dua ni wentan sewalo patero ketiba ring sikian di tiang muwet saking ajen di tiang sang Duryodana iya tekocap ajen di tiang iri ring Ngastinapura hari kanyekan ngewangun yadnya mangno ne titiang presida budal rakino ne sakadi mangkin asa punika dagingnya ne Ratu Parana uduh nanak laksana kumaro puyat gitu yan samangkana di kapan siriya baponatan pawe yan kita mulai kemari kana Ngastinapura kewalau kene nyenani mapan subumadan tamat pepelajakan di Dewa Jani patut mulai Dewa budal jani kemu kepurini Dewa ring Ngastinapura kewalau jani ada nyen pican bapone merupo ijazah kewalau sing nyen kertas tu ning ada ni hadiah bang bapo kapiningi Dewa merupa cupu manik
Apa dakat yang mau tamu ikanang cecupu manik? Perayatno kita mau boleh ke Marakanang Astinapura. Melangnya nang pican bapun itu naning. Singyuk sang makayatian samangkano. Para masuk semua sadnyan ye kiranaki nganike. Yan samangkano mangkenak pas ada kerungkun ikang pakem. Igulo nantian memuit amin teh kanang warung graksi de sang makayati. No, yen kita dab-daban jening. Ninin jani bapo bakal kemu ke peseraman. Ngeruruh ngambil nemadan cecupu manik. Bakal picang bapo kapineng sisian bapo nem kejang. Kerok ino. Sebobang yang aruno kadewa neteron iku korapu yoni kukilo riang mudayo wah ya kengken cing dibucu nyangklek ke kita ya nemuntu ide perano membos kapin sang laksana kumaro pelut bencing oyong dibucu iya nanang cek mare canguyong dibucu kade nanang cangunap kene nana jang nak sujate ngeresep pengpesan kadi baos ide anak kelingsir nak itu masih kadi atur ide sang laksana kumaro nih bo jani cai subo masih ngiring ide sang laksana kumaro ngiring ide sang bimoniu ngiring ide sang samo nuna saja dini di peseraman men kengken ide sang bimoniu kelawan yang sang sambo icena masih nang hadiah nemadan cucupu manik kemudian sing mekejang jani subo tamat sisian ide perano mekejang icena cucupu manik cang man cucupu manik nang wah yen sing awak jabo kene sing dadi milu-milu nu tengah agung jani nanang urinci cai subo jani lantasan tamat ngiring sesuunan cai ido sang bimoniu kelawan yang sang samo sang kalirago dinune teruno patut melajakan ukudan kengkenan melajakan ukudan ada keraos catur asramo barakmo cari gara kastau biksuka wana prastau nado sang kalirago dinutruno ne patut mau panas-panas kemudian dinutruno ne mau panas-panas iya barahmo cari gitu lah barahmo artinya panas mawenan cingalih pepelajan nu citeruno mau panas-panas ci gerak kasto, gerak artinya masih panas. Mendan cisubo makuranan masih panas. Apa panas? Asto liman cineka panas. Sing sud-sud cikal ngalih gawe pangidang jeung ngemertaning keluarga gitu. Kita nang benar. Nah jani yang tadi benidek nanang kincai bo cisud apa adane nuna saja dini kurang nang aliang bo nake
nanang pangengaleng lah mantu di samping tu cucu nanang nak jegdot san bengelah cucu ling pidan weh dia ketang ibu nyen mirip cangenyak nang iye api jenang nak kejelek api jenang nak kelung sing jene luung kan ada nak ngugu ane usak masih kado nak ngugu kengken ci jani kene nak ke ada cara ngalih nak loh ada cara ngalih nak loh nang ada men kengken carane rumus ne pangtawang dan sing tawang rumus ne jag biar dukun nalih ci sing idang ci sing deman ci tunang men kengken rumus ne nang kene obesik irago pangnawang arten metunangan arten pacaran apa melenang pacarannya lawan metunangan melenan yen pacaran artinya pacau dan aran pacau dan aran bener yen ngalih nak loh harus disaling membaca malu kengke nak loh ketu asal usul ne pangtawang ci apa orang baik-baik tu apa sing gitu nak ke bok itu lantasan aran dan arane patut irago saling koreksi apa dedeman yang nak loh ci apa deman ci ne pangtawa masih kena loh mana nak loh lantas yang deman ke kape yang ke kape angkal boleh malu bo nak membaca do ngalih nak loh ne keto-keto pangurang baik-baik ngalih begitu malu lantas ada nganten gitu ada nganten bener nganten asalnya anti menyatukan dua insan bener itu lantas ada pecepukan kamu bang lawan kamu putih sangkale bendera niragone bendera merah putih tuh saat maka kamu bang lawan kamu putih jawat di pura ada masih di pura apa lamane jajau uli barak jajau gino putih satu yang ketau jajau uli barak jajau gino satu sing ketau men subuh ketau masih tukang hebat ngai masih urab barak kelawaneng urab putih tu lamang kamu bang lawan kamu putih dasar irago hidup mulut tu dan dua pangtawang ci menjani lantas yen nepuk nak luh lantasan kengken carane pangidang irago ngelah perti sentano ne luung manipuan ini carane yen ada nak luh sujen dipane sing dadi juang wih kewok nih kengke nang pangtawang sujen dipane kengke nang mereksa tu jak ngelah gen anak kene di manus nih intip napa kengke nang manus di kamar mandi nak kengke intip oh iya nyak nyenten dauh nih nyenang manus nyan nyenawang manus di keris nih nyan dituntip jak nanang jak jorok kan nanang waduh kita bo dasar nih maro nak mulu dasar nih kamu bang lawan kamu putih unyang dasar manusia jaruh dan sing ada jaruh ada sing nanang jak ciyo do kita boy tu nak subuh lumrah di gumi tu men benang yen ada nak luh kadang di anu ne di anu apa nak tangan lu jak nanang atuh ngeras ke nanang do kita ci sujate ngeras nak nenek mula menek unuk ni kengken ci yen ada kadang di anu ne sing dah dijuang ilo dakat tu
Adik itu nang bisa ji mati maluan, bisa niluh mati maluan. Men yen apa? Yen apa? Yen anun cange. Wah, anun cido kadang nge. Kadang anun cidah. Sing yo ketok en ketok umpamane yen ketok sing masih nak luk ya berpikir nguang ci kengken. Kalau yen nan jaga rumah ngetok ulah ada nak lu jag juang kan blodor kan ketang pun man ben ada nang ada ben yen ada nak luk jalan nyerengseng tu sing nyanang juang beliau sana man yen jalan nyerengseng kan kone yen jalan nyerengseng tu cirin lemokos boros adik ketau milang minggu meliang sanal itu artinya itu menyerengsengkan perjalanan kita serengseng uli di meten kepon nyerengseng uli di bali dangin ke bali dauh nyerengseng dong sing jak kos boros kan sanal bukedo man ben yen ado nak lu bokne barak dimuncuk ne mesepak sing tadi masih tujuan memeh ratu kene jak buang bangali tunang kene nih sing wengken tu nak perlu tung becing orang ngardi sentano ne luung men yen ketok adi sing tadi juang yen ci nak jabo sing tadi nyuang yen nak kesatrio nak agung nak brahmano tadi apa adane tu madan rangno mekudung wih hengsan do nyeram-nyeram nang lagut di dalam ning atur ngayah nyeram-nyeram ke kita cang semadi mulih nyan beng tumadan rangno mekudung tu sing dadi juang ilo dakat di subane lantas cinganten buen bidan nyuang nak luh di subane nganten ken mau cukur ci sing dadi mek men yen nyuang nak luh yen mencukur sing dadi apa karena sing dadi mencukur men beleng kuran cilantas mencukur ludeh ya sekadene cinglah simpan nang jadi pisago sing dadi ben melait-lait teng ci sing dadi memeh rado men kaplak ndak gotong royong ida dane ndaseng saplar keles ndak kengken sing lain sing kedo artinya yen ngelait saplar tadi ngelait somah ke pisago sing tadi gitu wah kenana ada nak kengken ngelait apa nyenawang ninja liu cara jani lah tembok nak mit bencinya sing tadi gitu nang benar nak tutur nawan nange kencai manipuan pang sing cijak ngawak ngalin alun memeh oratuh sesunan itu jani kepicang ne madan cucupu manik oleh kita parano oratuh parano pangano karakoanku satu sakew wini boy satu waduh nana laksana kumaro puya tu kita iya kiametan ikanang cecupu manik aneduh kanada karana kingan iku kewalo anu peteket ciri ya bapak melah kang pesannya nang abo cecupu manik kenani mapan cecupu manik keni mau tamu pesannya nih di kapan tunaneng peryatno ya kira nakingan iku mangkian-kian mamuit nakingan mamuit naredro
Singgih pakulun yang guru pasang kabeh kira tangkingan kesirang Bimoniu. Waduh, cening Bimoniu Dewa. Kewalo ampur yang pesannya nana kebuko bapak. Mapan cecupune nu tuah benda besit. Idewo kelawan semeton idewone beli idewone sang samo. Kang wang ngebesit nyenajak daduona nih. Denya idewo sepat. Kewalo yeki cecupu. Dah kateng maku tamu temen yeki cening. Terimanen mangke. Ian mangkano para masuk semua yeki ramaki kan. Narimo ikanang cecupu. Nah. Moga-moga labda karyo pejalan ceninge kemu budal ke jagat Amartapura. Kemu cening tangkilen aja ni dewone. Ian mangkana memuit darah nakingan itu. Bimoniu apa nana warnu gerake siresang maka yati sawiji kanang cecupu mane kadiang apa tarimanen juga apa yeki penuh gerakan siresang maka enak mangkian tian dadan kemari kanang amat ian mangkanen do cara kedualen muang wardak ya kita enak mangke tunuri di lampuaking dulu di para yang beli kemari kanang amer tuh. Oh ini karatu yang daging asapun ikut di tiang ini tadi. Pemargen palunguk cokori dewo dah, mai dah jalan iring itu sang Bimoniu kelawan desa kamu. Nah jalan iring karatu iring. Wah nana dari lampuak siresang Bimoniu kelawan siresang. Enak mangke lumu kerumuku yang sama kan enak yayi Singih aku samua penganyi kadiang ngapu mangke ngameti kanang upaya apan sawiji kanang cacupu mani enak mangke waraka kena oh ini karatu di tiang ujah kadi aturido sang Bimoniu aratu beli agung sang sambo palunguk beli sapun apiang mangkin mepi kayun duan yang cacupune wanta kasiki sapun api yang manut bekayunan beline singih yayi ngani ke Bimoniu poyat kewala kesamu anak kena yeki kakan apa ni kanang cacupu sawiji
menget ing ulun mari kanang pasarama. Apa ning ulun sampun maweruhur yang ngesarire mapunggung dakatan sidang asoran ing kita. Yan pinih dadi enak pawe kana kena cecukup di pinakang. Adi sang Bimaniu Dewa sapunika baos ide irako. Nake walau ampura yang pesannya nana kebuka beli adi. Di tepangan janine beli jamulong itih kapin ini Dewa. Apa mawinan buka kita. Beli subuh merasa kenango. Ditu tenunas pelajan. Ring itu anak kelingsir. Mula blog beli dadi murid. Omonto subuh beli. Mau sahe pangidang je ngalakan ni Dewa sing sida-sida bener. Pangsing beli lak lantasan. Budal kemu kedewarawati. Tangkil kapen ajen beline. Kaplak lantasan bebeli subuh beluk. Ben sing abo bekal lak aten beline. Ya ni Dewa sing saruang ben giges. Di Dewa dadi murid doang. Ya diastunnya ni Dewa sing abo bekal. Rasang beli. Sing jo ado to nyana. Bakal duka ajen-ajen ni Dewa ne keto nyana di. Ya dadi pengitih beline beli jang itih cecupu ne to. Pangado bekalan beli kemu tangkil ke Dwarwati sapunika adi. Oh si Deira. Wari wawu samangkana sojar si resang. Ajari. Apa? Samo poya tekijar. Kadi madu derawo sojar teke wale. Angawe karena sula yeki si Bimaniu. Dusta dakap yan mangkana sadnyanto. Natan mawang sanak natan. Ikanang sisya parawartini yang camang kada. Walu. Mangke nak rebutang ni kanang cecupu yan sida den teu ngerebut. Wenang kita mau kanang cecupu mulai ke mar kanang Dwarawati. Enak mangke pidonak teu punang kawan. Atuh, ratu duaku. Sampunan Joko di Dewa merepat ratu. Memeh kengken ponekal dadi ni jadi ratu. Yeh, yayi yan sama. Salah penake poya teh. Yan samang kana saat nyanto enak mangke bro. Yan makan enak. Waduh. Waduh, keket boneka tadi dah. Makan wong politik kanan. Aduh, kadiang ngapu ya dikit. Wanio ang adapaken sire sang Bimaniu. Natan mawuruh gitu. Hari keperanyanan sire sang Bimaniu. Aduh. Radio pejah sire sang. Kadia ngapupo ya tidak.
marasa den temangke pejah. Oh dia kacari sini demi kate kanang cecupu mata makhluk. Waduh. Dia tu kacari. Ratu mametan nugra titiang sapun api dados nangis. Sang karyo menangis aseguh sira sawi kawalan poya tengit sapun api ratu sing salulaki ngulun menjagakan sira sang sama dadi cecupu mata makan uang pawestri uslu mempat hari ini kanan wanir kadia ngapo mangke mewarah kelawan sirnya bapak niki sampun ke bos gangsaran tindak irang pekayun cokori dewo mangkin raris cecupu netan keniang sampun dados nak luh jegek tur maning sampun melaib ide irake sampun sedo unapiang mangkin mepi kayun niki sampun titiang ten yesido antuk matur napi-napi ring cokori dewa kadiang apa mangke tuale nggih yen wantah kangkat atur titiang iring jejak budal merika kamerta sapun api ja parine kan jak nika ja aturan ring dana lingsir duaning sampun iwang niki kebosang meraga purusa yen sampun belok jak ngaku belok yen sampun jati-jati iwang jak ngaku iwang ampun sampun iwang jak tinek kang masih iwang mangkano tualen inggih warah kakeno mangkano kelawan Siriaya jak enten aturan dari Ido Yaji men kengkene mangkin Kang Amul ratu pocol ben ratu Kang Amul yan mangkano enak kira kedua enggak dan lu mampu Wardorasi ngelilo tumakol samuda-muda warna mangke pungolan carita sira sang laksana kumara arisada kala muli mari kanang Astinapura juga sira sang Bima Sinu arisada kala muli mari kanang Amartapura sampun wus amejahaken sira sang Sambu Nuronatana wane mangke caritano sira sang Kurupati Nuronatana wane mari kanang Astinapura arisada kala ngantiakena
Ori sedateng Sutanir sang laksana kumara. Kewalau kan sudah ngelarakeun ikanangyannya. Dadi samangkan Siro kang mempenelas Ratu ning Hastinapura makengaran siro soang Gunupati. Ratu sapinasuking Bharatawangsa Supaga wirya siniwi kajerekan dening sang Pararatu mangkana kawistaranira marikanang jagat raya kewalur satu kalo sira anangan punang suara cekan ngantiakena ikanang suda sira sang laksana kumara cara kangku dalam bulu dawa boya kita enak mangke umedak rijang tuan te kaya mangke ngaso apaga wirya sini kajerikan sang para